Ruatdiki changte Chanchin tawi Ruatdiki changte warning Christ ami kan hriat lar em hi pusi ming than siam ale PR lal mangai te fanu ani a van doi thak takin apa hian kumsang ni panga khan chatuan ram alo pan san to a apa pom lo nu hian a pian na limen atangin mission venga apu puphir dai lo vathe na hian an ronom pheita ani kumsang kha zakwa somkwa pahnih zu ni thuma khan sinut hospital durtlanga alo pianga reverend vanol venan lim en presbyterian kaushana baptisma a chantir mission veng kaushana dan chung aluthung ani pisigal school azir chuan nuin highlander higher secondary school paul som azawa open a paul som pahnih azo thung ani a hring nuna nuam ati ber chu pathian faka thei to pazai ani a zai nuam ti em mi ani warning Christ group a hian kumsang ni som pathum atang khan tel tranin tuna hiam assistant leader ani meka he group a tel ve china he group manga pathian choi mohi nuam ati azual ema an hlazir le zaina apianga thul bik ni le lo hlau angai poimo em tu ani tuna hian mission ve pastor bill zai por member ani mek bok Bible Society soloist ani bekbok ani mani in pathian fakazaya rongbolin azinna sa hle boka adam lo ma hi chuan in lama po ahun mang tam lovin rongbol na lama azin deuh rek mai evangelist team te sinot puipa te le kohran upa thusoi mi hrang hrang te nen rongbolin an chuak ho fowa zai tura an som to phot chuan tilho thlin ngei atum thin MOP, MHEP le pavalai in khom ten zai tura an som te hian thul hi a hlau zual thin angai lu si ani a zai chan ber alalpa du zong takin awanglai hun te a hmang tha a an group warning Christ te nen poisa hlo be sei nei mi lovin rongbol tura an fe chuak kho thin hian an zai atinung zuala hei wang hian pathian point an group hi a choi sang a chumizar chu zo ve in mal somna duam tak pathian in avur zel ani ber maye anadan kumsang ni som pariat atang khan nom lo na neu anei trana heti chung hian rongbol na lama nuam lo chung poina kal zela anom lo zual tak deuh mafangin kumin ni somni pakhat January sang ni somnia khan city hospital mission venga thakhat do na oma nuam fam kim lo ma se zia omang ring takina ron chuak kumin sang ni somni KTP general conference serchi pa khan zai turin anon ruat ve hlo maya damlo chungin zai nge kha atum bur mai ani city hospital atanga an chuanu kar khat vela he ahun poimo ama point angai poimo em hi atak sa le o chaw tak chungin mitam takin an tong trai puina nen a han ti hlo ding theya alomin a hlim em ani hei hi mi puima zai nu nun ber lo ni ta ani an zai zo tlai lama hian atak sa ala chaklo awangin an lo ho thale ngala an lo ho nu kar khat po tling lova ni som pasari thatum sang ni som nia khan silong NEGR HMS sa in entir turin an kala heta hian investigation sang an zuktia doctorin damdoi ka chori don lo che ka en thlaphodang che atia wangin thakhat nuwa kal le turin alo tia COVID-19 awanga lockdown ani lai hian amit hi thimin a hliati awangin sin hospital durtlanga April ni sarivel tang khan ni tin in entir na kal thina ni tin kal atul si awang chuan ol samjok nan ti in hospital a hian cabin an holoka silong lampo an pan thei talo heng hun lai hian luna hian ati boi fo to a city hospital na chok na in azu injection fo thin ni somni patum thali sang ni somnia sinut hospital durtlang an luta nili thanga sang ni somnia biak theilowin a omtrana zandar liata ICU an lut hospital an lu nu hian thuak a khosik lut ani ti hriat chu ani a ICU a lutin an lu zan atang hian a hun top thleng hian a har chuak zo talwa keinin ui hle ma ila lalpa ko na changin chatuan ram min pansanta ani